ngā rā o mua o te taenga o te mihinari, kei konei te wairua tapu e kare ana ki runga i tēnei whenua. Ko te kauhanga nui, ko te ao wairua. Ko te kauhanga nui, ko te whakanui i tēnei mea te wairua. Ko te hāhi he wairua tapu. Kia kotahi mai, kia hei pū mai, ko te oranga tonutanga a te tamaiti. He haerenga ua tēnei, engari ka taia te Hāhi Mihinare ki te āta kōrero, āta whakarongo, āta whakatika e nei mea. Waihotia te hāhi hei kōrero i ona nei kōrero. Engari kau e koutou e waraware ki tō koutou nei taha anō ki te tiaki tangata. Heha tēnei mea te whakapono Māori nei. Tākou e whai ana ko te whakau, ko te mahitahi, ko te piri mai o ngā whānau, o ngā kaiako me te tauira ki te mahitahi. He whakatōpu ai e tahi tirohanga huhua kia whai hua ai tātou katoa. Ko te hirapainga tōku ingoa, no ngā puhi, ngā tiporo, ngā tika hungunu, waikato, a oku mātua. Hoi anoa hau, e pakeke mai konei ki Hoani Waititi. Ua hau te reanga tuarua, e tipu mai konei te kohanga reo i ngā tau o te waru tekau, te kura tuatahi ngā tau o te iwa tekau. Ka mutu au i konei te whare kura i te tau 2,000. Kohu atu ki roto te ropu manitaki. Te whare tūtau o Aotearoa, ngā tūmanako. Nā waira, ka puta tāmaki. No te maihe, te timatanga tau nei, ka timatau e taku tūranga, te tūranga tumuaki. Ki te taha o tōku māma i roto o ngā puhi, e ono whakatipuranga te here ki te Hāhi Mihinare, o tōku koraua, ko Wiremu Keretene, te tuatahi o ngā tihine, te whai ki te aru, i ngā mahi o te hāhi, o tōku tīpuna ake, te hirapainga, te tuatahi, tētahi tino māngai, te iwi o Ngāti Porou, me tōna kaha ki te ruku ki ngā kaupapa hāhi. Nā reira, mōku ake, te taha ki tōku pāpā, te taha ki tōku māmā, e kore tā te karo, kore tā te pehea. He honori he korore ki te atua, mau ngā rongo ki te whenua, he whakaro pai ki ngā tangata katoa. Ko waihau, i whānau mai ahau kei te waikato, i tipu ake ahau kei te raki pai whenua, ko Māpana tōku ingoa. Ka tono atu tētahi tangata ki ahau. Hara mai ki tēnei whare wānanga o te hāhi, hei tautoko i ngā akonga o te hāhi. Ka haere ahau ki te whare wānanga o Wānitapu, St. John's Theological College. Hei kai ako, kei reira. Ki oku nei whakaro, kei konei te wairua tapu e kare ana ki runga i tēnei whenua. Ka tai mai ngā mihinari, engari kei konei ke te wairua tapu e mahi ana ki roto i te ngākau o ngā tangata.
ka puta mai ngā kākano o te rongopai i roto i te ngākau o ngā tangata. Kei konei ki te wairua tapu. Kia au nei, a ko te kauhanga nui, ko te ao wairua. Ko te kauhanga nui, ko te whakanui i tēnei mea te wairua. Tō te hāhi, he wairua tapu. Tō te aho matui, tō te kura, ko te whakanui i te wairua, i te kiko, i te hinengaro. Kia kotahi mai, kia hei pū mai, ko te oranga tonutanga te tamaiti. Nā reira, mōku ake, ki te aro, ki te whera tātou, i ngā tohunga ōmua, ia ki ingi pototo, tāwhia o Māuta, takarawa mai ki te hunga penei a Māori Marsden, ia Honeka, ia Henare Tate, ngā tohunga. Me te mahano atu, i mōhio taua ohura, ki te takahi i ngā Aotearoa. Ko pāringaringa te moana, ko te awa puka te awa, ko waibirirangi te Marae, ko Shona Pink Martin, tako ingoa. My grandfather, I think he was a lay reader. I think as a toddler I used to watch him coming into the services in his long white robes. And I'd wonder, what on earth is this? Because I'd grown up in an evangelical setting, a different hāhi. And it was something that first connected me to Te Hāhi Mihinare. Koira ki au, te pai, ki te ana, i roto i tōku nā hāhi o te Hāhi Mihinare, e toi tū ai o tātou nā hia ki te mana motuhake, me te tino rangatiratanga. Mana motuhake a hāhi nei, mana motuhake a whenua nei, mana motuhake a ahurea o te rā mātauranga Māori. Koira ki au, tētahi tirohanga whakahirahira o tō mātou nā hāhi. From my perspective, it was the Christian Missionary Society that first brought the gospel here from an Anglican perspective. The first sermon here was preached by Samuel Marsden. Those that did bring it became fluent in te reo. And so that was significant in terms of their being able to pass on the faith to Māori. And then what happened after that was Māori passing it on to Māori themselves. Mai i te timatanga o te taenga mai o ngā mihinare, ka whakamaoritia rātou ngā karakia o te pukapuka karakia o te Hāhi Mihinare, ko te rāwiri te ingoa o tērā pukapuka, ka whakamaoritia te paipera tapu. Kia hau nei runga i te whakaiti, mā tā mua ko te reo Māori, mā tā mua ko ngā tikanga Māori. Ngā mātāpono o te Māori e rereke ana ki tō te Pākehā mātāpono. Ai raru katoa, kei raro katoa i te tāhuhu o te Hāhi Mihinare, engari kia take ake ki tō te ao Māori titiro, tō te ao Māori whakapono. Ko tēnei whare karakia, he whare karakia tino tawhito. I hanga tēnei whare karakia i ngā rā ōmua, i te tau kotahi mano, waru rau rima tekau mā whetū. Ka puta mai tēnei whare, mai te tino hōtanga o ngā tangata e rua. Ko tāmati ngāpora tētahi, ko Reverend Arthur Purchase tētahi atu. Ka puta tēnei whakaro kia tāmati ngāpora. E hoa, e awha, kei hea tō mātou whare karakia, mō tēnei taha o te whenua.
ka whakai raua, me hanga tētahi whare karakia mō tēnei whenua. Ko tēnei, tērā whare karakia. Ko tāmati ngā pora, me ona whanaunga, me ona tangata, nā rātau ihanga. Ko Rev Purchase, ko ia tētahi architect, nō reira ko ia nei i tuhi te māhere mō tēnei whare. Nā raua i hanga tēnei whare karakia. Ko tā Paura Reeves, te pihopa o Aotearoa, nāna ngā karaki i whakarite ki te whare nei, tahi mano i warau wari te kau. Ka rua ngā tā Paura Reeves anō, ngā karaki a whakatuwhera i tō mātou kura. He mea katakata, nā te mea kai pōhehe tātou i tino whai wāhi mātou ngā ākonga tauira tuatahi ki ngā karakia tawhito. Engari, ko mātou karakia, ko ngā karakia o te Hāhi Mihinare. Kāmetu, kai te mohe o tonu koe, ko au tētahi minita o te hāhi, kei konei. This place here, Church of the Holy Sepulchre, its steeple can be seen from many parts of the city. So I've always seen it as a high point, physically and spiritually as well. It was actually given by tikanga Pākehā to Māori, to the first missioner here, who was actually my granduncle, Sir Kingi Matutaida Ihaka. This became a place of worship for them alongside Tātai Hono with the Marae next door. Tātai Hono became a place where other Māori gathered in a way where they could draw on their own ways of being as Māori in a predominantly Pākehā environment in the city. Ia mātau e noho nei te rohe o tāmaki makaurau i Wainganui Taone. Tino mehia a te kaha, a whakamahia te kaha kōrerotia o te reo, me te ki e tei tikanga ki e tei mātāpono tikanga Māori. Te wāhi nei e tauira pai, kareka he wāhi kororo Māori ngā tau o te wari te kau. Te mihana Māori, kareka he wāhi Huia i te tangata, e runga i te mea kokore he marae. Nā reira, mo te ahua ki ngā whānau, kua roa e noho ana te pokapū o tāmaki, mō kuake ko te Hāhi Mihinare, o te rā ngā hāhi, tētahi waka, hei whakau, hei hāpai, te reo me ngā tikanga. Maranga wairua mai rā koutou e ngā mātua tūpuna, anei rā mātou o koutou uri, e haere nei e mahi nei e kimi nei e tauarai. O te ingoa kei runga i au ko tikanga. I roto i ngā tohutohu a te pehea, e wahanga anō mō taku mokopuna, ki te haere mai ki roto tāmaki, ki te tiaki mai. Te taha e pāna ki te taha tiaki mai pēnei i a rātau mā, pēnei a te nāmahi a te pehea mā. Koe nei mātou te uri ki te waiho mai pēa i a rātau tohutohu mō mātou ki te whai atu. Koina tāku nei whakatupuranga. Ko tāku e whakapono nei ko tate mihinare, he mōhio i ngā whakapapa i ngā mātauranga take, o tērā iwi me te tūhono anō ki ngā whakākoranga a te karaiti. E harai te mea whakahihi, engari he mea whakahirahira. Nā reira, he mōhio no mātua tīpuna, nei tētahi hāhi, hei waka kaue e ngā koingo, i ngā wawata, i te reo, me ngā manako, kia whai oranga a tātai tamariki, a tātai mokopuna.
Tēnā koe tā mātou tupuna whaia tūra anei o uri. E haere mai nei ki te hari mai te aroha. He taonga tupu i heo pēr tēnā i roto i anga i tātou te ao Māori. Ahakoa no whea tātou. Etahi o tātou urupā e pāna ki roto i tō tātou iwi ahakoa no whea ahakoa koe. He tikanga anō kei roto i tēnā iwi, tēnā iwi, tēnā iwi. Koera ki au te kurahuna, te mea whakahira rawatu. Ahakoa taku whakatau ko te reka o te mihinare tanga, ko te kōtuitui te ao Māori. Ki au nei, ka hare koe ki roto o te arawa, ka kitea te kōtuitui tanga o tēnei mea, te mihinare tanga me te ahurea o te arawa. Ka hare koe ki roto o Ngāti Porou, ka kite koe i te reka o te mihinare tanga me te hononga ki te Ngāti Porou tanga me ki. Nā te mea e whakapono ana ahau, he rereke te Anglican ki te mihinare. Kau e whakaaro ake, tērā whakapono mihinare, whakapono Pākehā. Kare kau, ko whakamaori tia e mātou. Ko kai ngia, ko perapena hia, ko whakaniko hia, e o nā mātua tīpuna. Ko te Hāhi Mihinare, te kai. Ara ke atu, ngā hāhi e ki te ana, ka re tino hāngai ana ki ngā hāhi, matua pēnei te Hāhi Mihinare. E toru ngā tikanga o te Hāhi Mihinare ki Aotearoa, tikanga Pākehā, tikanga Māori me tikanga o Polynesia, kia mātou, tō mātou rangatiratanga ki roto i te hāhi. Kei e tahi atu tikanga, kei a rātou te tino rangatiratanga. He whanaungatanga kei Wainganui, ahakoa he ua. Te Hāhi Mihinare starts with relationships with each other, getting to know each other, getting to know what other people's experience of God is in those relationships. And that's usually a way in through whakapapa because as far as Māori are concerned, it is all about whakapapa and who you're connected to. I've been able to identify as Māori here in a way that I haven't with other churches that I've been a part of in the past. All I know is that when I'm in a Māori environment, I feel at home, and I might be just realising that now. He ha tēnei mea te whakapono Māori nei. Tāku e whai ana ko te whakau, ko te mahitahi, o te piri mai o ngā whānau, o ngā kaiako me te tauira ki te mahitahi. O ngā iho matua, o te aho matua e mea nei, kāre rohea, kāre wehea te whānau, te tamaiti, te kura. Kāre wehea te tinana, te hinengaro, te whānau, te wairua. Engari, he tirohanga whānui, kai tua o te kiko. Nā reira, mō kuake iau e noho nei, e mau nei i taku pōtai tumuaki, e mau nei i taku pōtai minita. Kia mana taurite, kia mauri tau, te tamaiti, te whānau, te kura, kia mahitahi, te hinengaro, te tinana, te wairua, te hapori, kia tutuki te katoa o ngā whāinga. Kau e aro noa ki te taha wairua, kau e aro noa ki te taha hinengaro, engari he mahitahi, he whakatōpu, e tehi tirohanga huhua,
kia whai hua ai tātou katoa. Ko Frederick Bennett, te pihopa Māori tuatahi o Aotearoa, i te tau 1938. Ko Wiramu Netana Pānapa, te pihopa Māori tuarua o Aotearoa, kei te takoto ia kei wahora. So really 100 years before there was a Māori bishop. Kare e nei whare no mātou. No reira, kare mātou i whakaaro, kare pai ki te haere ki roto i ngā whare nei. Engari, i ngā wā omua, kare he wahanga mō mātou ki te haere mai. Koe wareware pea ngā minita, koe wareware pea te hunga whakapono, koe wareware pea ngā tamariki me ngā mokopuna i te whakapapa whakahirahira o te Hāhi Mihinare. I runga i te whakaiti. Te hahi, atu i te Hāhi Katorika, ko rātou te Hāhi tuakana o te ao. Kairi mō mātou konei Aotearoa taketake o te Hāhi Mihinare, te Hāhi tuakana, te Hāhi mātāmua. Ākua ngā haki, ngā moru whenua raupatu, hai, e hara tērā i ngā mātāpono e kite ana i te paipera. Koe anō te aroha o te atua ki te ao, ho mai ana i ia tāna tama kotahi. He haerenga ua tēnei, engari ka taia te Hāhi Mihinare ki te āta kōrero, āta whakarongo, āta whakatika e nei mea. Kia whakatika e nei hara, e nei raru, i roto i te haerenga o te hāhi. Engari, maha ngā kōrero rero, maha ngā hui e whakatū, hei whakatika tēnei. Me aroha, me āta whakarongo, ko te mea tuatoru, te mahi o te pononga. Ka hore te mahi o te rangatira, nā te mea ko tērā, te mahi o ihu karaiti. Ākua tātou mahi o iara, ngā hononga, ngā mahitai, ngā tuki ngā i wainganu i te tangata. Kei tua o te tinana, kei tua o tēnei au e nohi ana, e takahi ana e tātou, ko te ao wairua me te wāhingaro. Koera ki au, te pautoko manawa, e tū māro ai, ngā koako, ngā whare wānanga, me ngā iho o te ao karaiti ana. Nā reira, ia hau e mahi nei aku mahi, he aki, he wero, i te tangata kia whakaaro pērā, kia kaue whaiti noa, ki te ahurea, kaue whaiti noa, ki tōua ka hiahia, kaue whaiti noa ki tētai whakapono, ki tētai wānanga rānei. Engari, he whera, he whakatuhera, i o hine ngaro, i o taringa o tira o tō ngākau, tō wairua, ki ngā ako huhua o te wānanga. Ko tahi noi o te atua, mo tātou katoa hakoa he aha o tātou hāhi. E whakapono nei. Waihotia te wāhina, waihotia te hāhi ki te hāhi. Kau e koutou e whakaaro ma te hāhi anō koutou he kōrero, waihotia te hāhi hei kōrero i ona nei kōrero. Engari, kau e koutou e wareware ki tō koutou nei taha anō ki te tiaki tangata. Te manaakitanga, te whanaungatanga, te kotahitanga, ngā tangatanga katoa. O te ao Māori me te ao karaiti ana, ne? E hara i te mea he mea hou. Engari, koe po he tātou, kei te kōrau, ki te ahurea Māori. He oi anō, kau e whakapauaka mo te whakapauaka noa i te mātāpono, kia whakaiti, kia whakaheke rana i te mana o etahi atu hāhi, o etahi atu whakapono. Nā te mea, atu i te kiko, atu i te tinana, kei te ao wairua, kare kau he whakapono, ko tahi tonu te atua, ko tahi tonu ngaihi, ngā wehi, ngā mana. Kei te huri te ui ki te kiwi kei whenua, kau mātua rangatira, ki te awhina atu i a rātou nei karaka, ko ngaro katoa.
Waiho mai nā kuia pini iau nei. E hino nei e kimi nei he huarahi. I waimaria pia mātou i kona tonu o mātou tūpuna. E ahai ana rātou ki te awhina mai a mātou. A hakua kei konei nā whare karakia. A hakua nō whea nā hāhi i roto i nā whare karakia nei. Ko ngā wero kei mui au, he pehea tā rātou takahi i ngā Aotearoa. Kia kau e takahi, kia kau e mātāmuri tētahi tā, kia kau e mātāmua tētahi tā. Engari ko te haere ngātahi, e mauri tau ai te tangata, ko rei e tuki tētahi ki tētahi. Ko mātou mātua tīpuna tonu te tauira, ko te whakanui i te taha wairua. Koe rā ki au te auranga matua o te takahi ngā Aotearoa. Hakua nā piki a hakua nā heke. Mahi ngia te mahi. He painga mo te iwi. Koe nā tētahi kōrero tino nui kei roto i a mātou. Mōku anō karerawa e mutu te kōrero mahi ngia te mahi. Mahi ngia mai. Hakua he iti, he taonga. Nā reira hutaku, ki te hunga rangatai e kaitaringa mai ana. Kaua koutou e pōhehe tōku nā hāhi he te Hāhi Mihinare, te hāhi Pākehā. Engari, ka ritawhiti atu e o mātou nā pihopa, ngā rautau ki muri, ngā tauhua ki muri, me te mōhio anō. He tohunga i whai wāhi mai ki tēnei o ngā hāhi, hei whakarotanga, hei kaipea mā koutou.